Сабринаи Назри, машҳур ҳамчун блогер, собиқ ровӣ. Дарак наёфтам ки чӣ гуна ман имрӯз блогер шудам. Таконе буд ки одамо ҳушёр шуданд, ба қадри зиндагӣ расиданд. Ман танҳо ҳастам, то ҳол муҷаррад ҳастам. Ман нафаҳмидам чаро ки аввал маро сухани худ қадди мисол навиштаи, баъдан бо мисол ҳақорати дигар дар байни як соат ман ба пуррагӣ омода мешавам. Азия плюс онлайн дӯстони азиз ва имрӯз мусоҳиба дорем бо Сабринаи Назри, машҳур ҳамчун блогер, собиқ ровӣ телевизион ва ҳоло бошад барандаи маъракаву чорабиниҳо. Салом алейкум Берӯҷон, салом мерасонам ба кулли мардуми сарбаландам ва албатта ки салом ба ҳайати гурӯҳи кори Азия плюс. Рӯзат умуман чӣ гуна оғоз шуд, Сабрина? Дар худмон мисол карантин эълон кардагӣ нестам, вале мо барои нигоҳ доштани саломатии худ, бехатарии худ албатта ки барои худ карантин эълон кардаем. Сухан бо оғоз шуд бо наҳорӣ ва албатта ки бо машғули корои хона, ҳамчунин бо тамошои филмҳову ахборотҳо ва давоми рӯз суҳбат бо шумо Берӯзҷон. Ташаккури зиёд мегӯям Сабрина ки даъвати моро рад накардӣ ки то ин ки то дар иртибот бошем. Ман якчанд саволҳоро ин лаҳза барат омода месозам ва умед баро мебандам ки ҷавобҳои дақиқро мегирам аз ту. Хуб, ман омода ҳастам. Сабрина, фаъолияти кории худро дар телевизион то оғоз карда будӣ ба ҳайси ровӣ, ҳоло бошад блогер ҳастӣ? Хуб, Берӯҷон, даврае ки ман дар телевизион кор ва фаъолият мекардам ва бо тақозои замон ҳамин хел шуд ки ман бо сабаби ба кори дигар гузаштан рости телевизионро тарк кардам, аз телевизион рафтам ва ҳамон чизи истеъдод ва ҳунаре ки одамизод дар вуҷуди худ дорад албатта ки паноҳ кардан наметавонад ва ҳамун ҳамавақт ҷӯш задан мегирад. Ба ҳамон хотир ҳамун кори худро, эҷодиёти худро давом додан гирифтам ва аз кору фаъолияти худ пайваста дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштан гирифтам. Ростӣ худам дарак надоштам ва дарак наёфтам ки чӣ гуна ман имрӯз блогер шудам. Бале, дарахат ман бояд гӯям ки имрӯзҳо яке аз блогерони машҳуру маъруфи Тоҷикистон Сабринаи Назри аст. Сабрина, як саволи дигар дорам дар мавриди боз блогерии ту дар Инстаграм, яъне ки реклама кардан аз ҷониби ту чанд пул аст? Берӯҷон, мехоҳам ки ҳамин чизро махфӣ дорам, чунки ман нархи муайян ҷудо кардагӣ ҳастам ки барои пешниҳоди рекламаҳо чанд сум меистад. Ростӣ барои саҳифаи худ ҳоло ман админ ҷудо кардам. Нафари масъул ки ҳамин саҳифаи маро мисол пеш мебарад, бо ҳамун маслиҳат мекунанд, ҳамун нафаре ки реклама ё ки ягон чиз дигар пешниҳод мекунанд. Хай моям инсоф дорем, албатта ки бо ҳамун ва шароити онҳоро нигоҳ карда бо онҳо маслиҳат мекунам. Ҳамин хашро мегӯям ки қимат нестай. На, ҳамин хашро мегӯям ки қимат нест, ин муҳим а. Хоб, дар мавриди оне ки агар ки реклама кардан иштем администратори муайян дорӣ то ин ки бо албатта дар поёни саҳифаи асосиям ҳамунро ному рақамҳоша гузоштагиам. Умуман блогерӣ душвор аст? Албатта душвор аст. Душворӣ дар чӣ аст? Душвориш дар ҳамин аст ки блогер ки шавӣ ҳама паҳлӯҳоя мисол нигоҳ мекунӣ. Вақте ки ту дар ягон корхона кор мекунӣ ҳама вақт ба як самт ҳаракат мекунӣ, вале блогер шахсе аст ки ҳама паҳлӯҳое ки бояд мисол ба назар гирад ба ҳама паҳлӯ кор кунад. Даромади асосӣ барои блогер ин реклама аст ва ҳангоми дар шароити пандемия ки ҳамагон дар хона нишастанд ва тоат ширкатҳои калон барои реклама на он қадар маблағи калон сарф мекунанд, умуман аз кадом ҳисоб рӯзро ба сар мебарӣ? Захира аста? Хуб, албатта ҳар як нафар ба фикри ман ки барои худ захира дорад барои рӯзи мабодо. Албатта мо низ ҳамчунин каму беш захира доштем ва медонӣ Берӯҷон, вақте ки пандемия шуд, мисол дунёро ҳамин вабо фаро гирифт, албатта ҳама ҷо маҳкам аст ки мисолига тарабхонаҳо, мағозаҳо, кошонаҳои ҳусн ва мо ҳам ҳоло бошад
кошонаи ҳусн намеравем, ба тарабхона намеравем, ба мағозаҳо намеравем ки барои худ сару либос харидорӣ кунем. албатта ҳамаму бюҷети худро эконом мекунем ва хароҷот низ камтар аст ҳоло дар ҳамин давраҳо. яъне ки Сабрина Назирӣ гуфтанӣ аст ки агар ки дар хона айни замон будан нафар хароҷот камтар аст. албатта ягона барои ҳамун рӯзгори ҳамарӯза ки истифода мебарӣ барои ҳамун харҷ мекунӣ тамом. خب در شرایط پاندمی بسیاری خونه‌نشین شدن و از آن جمله نیست تو هم نیست در خونه بودی و چی وضع شد در زندگی تو با چی کارها مشغول بودی اون راستی در همین وقتایی که در خونه بودیم با کارهای خیلی چونم هر وقتا با کارهای خونه بعداً راستی بسیار چیز رو برای خود آموختم. پاندمی هم خیلی کرد که راستی آخران وقتا مهر و محبت از بین آدم‌ها گم شده بود. حتی مهر و محبت در عائله نیز کم شده بود. و همون خاطر این یک تکانی بود که آدم‌ها هوشیار شدن، به قدر زندگی رسیدن. یعنی که زندگی رو میگن که باید دوست داشت و البته بعد این فاجعه، بعد این وبا، البته مردم آدما باز زیادتر زندگی رو دوست داشتن و قدری هر یک لحظه زندگی حالا باشد ما میرسیم. شخصا برای من همین چیز است. در پیش نیت داریم، امید داریم، از خدا طلب میکنیم که همین دردها و وبا تیزتر دور شوند، نیست شوند. البته من در این وقتهای خالیگی خود و چی میگن آموختن و برای تیاری دیده ایستادن با میخوام که روز تا روز یک چیزی نو یاد گیرم، یک چیزی خوب از خود نمایم، به همین کارو مشغول میشوم. در حقیقت زیرا که نفرانی زیاد لحظه که در خانه یعنی که در خانه بودند زیادی نفران هم فیلسوف شدند، نفرانی زیاد باشد طبیب شدند، نفرانی زیاد باشد اقتصادچی شدند و عموما اصلا زیاد وقتی تو برای چی صرف کرده میشد در خانه میشدی؟ تماشای کینو یا اینکه خواندن کتاب؟ هم تماشای کینو، هم خواندن کتاب، البته که با صحبت با خانواده، پدر و مادر. همین خیلی روز در نظرم تیز میگذرد که همین 2 ماهی که در همین کرانتین بودیم در نظرم باید میجه زدن گذشته. بله. در وزنی نگذراندم، خوب گذشت. بهتره. در مصاحبات گفته بودی که جفتی نزدیک است و دوست داشته داری. 100% میدونم که با مخلصانه جالب است. او چی کاره است؟ چه خیلی شناس شده؟ و بالاخره سوال که توی رو کی میخری؟ من تنها هستم، تا حال مجرد هستم. فهمو. و نیست همون نفری که از شما گفتید، همون نیست. فهمو. دائما زیر نظر بودن خیلی قربانی ها رو میطلبد و برای با یعنی که عکس و نوار آماده بودن چند قدر وقت لازم است؟ منظوری من اون است که برای رنگ و باری تو چند قدر وقت لازم است؟ راستش رو بگم 1 ساعت. 1 ساعت بسنده است. حالا که من مثال با کاشانه های حسن نمی روم برای آرایش روی موی در خانه وقتی که خودم رو آرام میدهم اهمیت دادم که در بین 1 ساعت من با پورگی آماده می شوم. баъзан зери видео ва аксҳоят мебинам шаҳрҳои қабеҳ менависанд. туро ғамгин мегардонадӣ ва умуман боре бо ягон таёнҳо ҷанҷол кардаею? албатта сухани бад сахт мерасад ба одамизод. моям ки мо блогер шудем, ровӣ шудем, маънои она надорад ки мо робот ҳастем. бале ба мо гап таъсир намекунад. албатта ҳар як сухани баде ки оно мезананд сахт мерасад ва ҳамон сухани баде ки комменти баде ки ман дар пешчашмам пайдо мешавад, албатта ман аввалин дараҷа ҳамон нафарро дар блог мепартоям. яъне намехоҳам ки ҳамон нафар дигар аз ҳамон саҳифаи ман дидан кунад, аз пешравиҳои ман дидан кунад. албатта бо суханҳои бад шудааст ки ман онҳоро ҷавоб мегӯям. ҳам хеле як сухани баде мегӯям ки ҳамудам сахт таъсир кунад. имрӯзҳо лаҳзае ки зиёд шавад масалан он комментариҳо чӣ гуна худро ором месозӣ дар онҳо? худро метавонӣ ки масалан ором созӣ ки Сабрина аҳамият надиҳӣ, лозим нест ба ту? албатта рости ман аллакай омӯхта шудагиам.
بهتر بود که مثلا که وقتی کامنت ها میخوندم زیاد عصبی میشدم، همون روز تبم خیره میشد. حالا باشد به اهمیت شده گم، اهمیت نمیدیم به کامنت های بد. یگانه اگر که از پیشم که همون کامنت بد برآمد، همون در حال در جایش میگیرن، همون نفر رو در بلاک میپرتم. امیدوارم یک فعل دارن همین مردمی ما که وقتی دایرکت بعضی وقت بیکار میمونم میدارم دایرکت خواندنی، همون نفرایی که مینویسن اونو فکر میکنن که هر کدام اونا در ما وظیفه دار هستیم که جواب گردانیم. اگر همین فرصت باشد البته ما با جان و دل جواب میگردانیم. نظر میکنم میبینم روزای اولی که نوشتم با من اول سخنهای خوب سلام آقا جان ای خیلی خوب، بعد که میبینن جواب که نمیگردانی بعد دشنام مینویسن و حقارت های قبیح مینویسن. با همون خاطر با بعضی وقت میشود که میگم من نفهمیدم چرا تو اول مرا سخنی خوب قطعی مثال نوشته، بعدا با مثال حقارت دیگه و دیگه که آخه شما جواب نگردانید. من میدونم که سخنی بد شما در سخت میرسه، شما منده جواب میگردانید. با قولی که روسو میگن این گونه نفرانی خیتری هم نیست هستن بله. با فکر تو در عالم بلاگری چارچوبای معین باید باشد یا اینکه نه؟ البته بیرجان باید باشد، چون که بلاگر وزیر داخل ما به نهایت بلاگران زیاد هستند. بلاگر از بلاگر فرق میکند. بعضی بلاگرها تماشا میکنه البته حلاوت میبره، میگه که هستن نفرایی که در جامعه امروزی ما که یعنی مردم رو تربیت میکنن و راهی راست میبرن. یک خیزوی معنویه که انسان گرفته میتونه. البته بله، بعضی هاش صحیفهاشون مثلا نمیداره یا که از عمل اینترنت میبراین تماشا میکنی راستی در حال میگردانی و سخنرانی و گپزنی کوچگی البته باید که باشد در چارچوب باشد. سابرینا، آخرین سوال برای تو، آرزوی تو که حالا عملی نگشته است؟ همه قش را میگم بیرجان که آرزوهایی که در خوردی هم میکردم شکرانش به همه آرزوهایم رسیدم و میدونی میگن که یک وای است که زندگی را آرزو شیرین نبود، میگن زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نبود. البته که باید که در زندگی همه وقت آدمیزاد باید آرزو کند و از پای آرزوهایش عمل کند، حرکت کند که تا همون به آرزوهایش برسد. خب تا چنده که به آرزوهایت میرسی و با همون قدر دیگه آرزوها زیاد میشود. این لازم باشد در موردی که در سخن میکنیم درباره آرزو یک سوال دیگر باز پیدا شد، چی آرزو میکنیم با کلی هموطنان عزیز ما؟ حالا باشد یگانه آرزوی من همین است که برای آدمیزاد این مهم سلامتی است. اگر سلامتی باشد همش میشود. یگانه با کلی مردممون، با مردمی سیاره، با مردمی دنیا سلامتی میخوام. بگذار که همین وبایی که دنیا را فرا گرفت به تهلکه آورد، همین وبا زودتر نشود و امید دارم انشالله که روزهای نزدیک، روزهای خوب و خرسندی ما را در پیش انتظار است. این باشد سپاس میگیم با بانوی زیبا، با بانوی مشهور سابرینای نظری که با ما در ارتباط بود و در نوبت خود باشد. من آرزوی آن را میکنم که دائم سلامت باشی و تمامی خوشی زندگی نصیبت باشد.